الزول. الو. الزول لا سلامة. الزول دموعان. لا سلامة كلام تتسي ضاني وا. وكنا Axil, c'est Paris. Axel séparé لا سلامة كأكسل. Ça va, vous allez bien? صافا كي هنا ربي يكون وياكم بخير بصح والله على العنوان. والله صح الله يهديك. صافا تجهد كويس اون فورم. صافا والله الحمد لله. On commence à reprendre كل يوم يتسوى الشواليس. وي. Et voilà, bon, c'est qui s'est parlé de ça, voilà, nous avons depuis le 11. Et nous, ça, on repart un peu au ralenti, pas au rythme zik, mais on est reparti quand même, c'est le hadra bien sûr. Oui. C'est quand même le gel, les désinfectants, que voilà. Oui. أمكي تعيش Mais on est obligé de répondre. أمكي تعيش تاكويت لا بيريود داكيني يعدان أمكي تسعشض اسكو تخاقض ناخذ شو أمكي حكويا غير ذكرى. والله انا دابا واحد بقيت نعجب انا عشت بيان سور الى الحقيقه ديالي كان باسكو ماشي داين النوم مي هو سي كوم سي كون ايتي اسيني ا ريسيدونس دي بروغرام لا عشت السبور نخدم داك الشغل اللي مالنا نتعرض نتاخد الشغل اللي مالنا خدمه بلي طرافو ان بتي بو بروغرام جي سي بريكولي واش نغار خدمه un peu la peinture, les travaux, la cuisine, voilà, on a fait un peu des travaux, on a essayé de s'occuper comme on pouvait. Oui. Et bien sûr un petit peu en télétravail, qui me toujours par le télétravail. هذا العالي هذا العالي il faut profiter. الحمد لله il faut parce وتلقى على الوقت يكون كيك صورت وتلقى على الوقت. On a essayé d'être utile, j'ai essayé d'être utile. De gagner de le positiver avec le confinement, oui, 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 bien sûr, gratuitement. Voilà, il faut le rendre utile, il faut l'utiliser à bon escient. Voilà. Exactement. Tout là, le principal, c'est qu'on soit épargnés tous. Bon, oui, c'est triste, mais malheureusement c'est comme ça. Et Inch'Allah, c'est bien aussi, il faut, même si voilà, parce que j'ai toujours des nouvelles des attaches et tout, à travers mes parents, ils sont toujours bloqués des nards et tout, ils sont déconfinés, les barrages, tout ça, la plupart, et mais il a toujours. Oui, oui. Lorsqu'il s'agit de c'est mon point de vue déjà s'il s'agit d'orienter, s'il s'agit d'expliquer, de sensibiliser, mais تضرب التقسيط اللي كانوا يتعجب هذا كيدينا الصح اني تزيد عاود تزيد تقسيطني عندك ني لي نون ريزيدون ناس نوتك الشمال هذه ليوني ساعه خميسي تدارت اديروا حوايض تدارت هذا نسد فادي يروح على مدينه هما اساسيين وتكشم ضرر تدارت الصواب وكيني. Franchement, il a il a قرار صح ترى منو نتاع الشوا منو دينا كان يكسدا فايت الخدمه وبليجا ديك الشيء مدينه بيان سور ديك الشيء il va être confiné كراميس et puis c'est tout ما دوي ديك ساعه une autre alternative وديك ساعه une autre résidence en Danemark je pense je sais pas là c'est mon avis je pense que les mariages جي ما ولاش شفتي دي سحار لنا les mariages جي فاك الكونفينمون يلهم باسكو هذا معان نسهر لي مويان. Mon seul moyen, c'est la prévention uniquement. Oui. Le nombre de personnes contaminées, ça aurait été une catastrophe. C'est vrai. Ça aurait été une véritable catastrophe. Bon, c'est pas, on n'a pas de grands lits un bon nombre de lits de réanimation. Appareil respiratoire ou donc alhamdoulilah ماشي سيتي تفن par rapport à ici. Donc c'est la prévention ni داين ساعه خاص malheureusement bien sûr ماشي داين الان ça crée des désagréments et la rassure mais تحذري راه القراع absolument ده ولا لا والله الامكانيات سير الموالين ودي تموت عمي تو سا بلوزور يبغى يروح الرانت يوغال il n'a pas assisté يوغال يوغال إنك ما إنك ظلموا فانا تايتساران parce que la plupart c'est des jeunes
مي يبغى راك مع شويه هذه يزيد والنا شويه لا فولو كل يوم كان يقيم ديال القدره سي بي سي تو مي غاضيت الحال كومام intérêt الحال un petit peu mais c'est dans le but de هكا c'est dans l'intérêt général وي وي على كل حال c'est dans l'intérêt général الحمد لله ثلاثه الناس ديكونفينين qu'est-ce que je voulais dire خاص ديكونفينين مي لا توجور الحذر الا ما يروح ان شاء الله ياكل تروح لا بونديمي هذه ابسوليومون ده ولا عليهم en tout cas bah ça m'a fait ميرسي سي ان بليزير ميريت الصوت اكسل تو غادك Bah, هذيك ça fait التليفون Pendant le confinement, il y a des mois de Sawala, Chamar et Nas, on n'était pas vraiment. On n'était pas. Là, je pense que la plupart de la Chine de Sawala, c'était pas beau à voir. وتولى راه تكفري ناس وقبل اسمي غادي تساول بوندون الكونفينمون نيع يولي شافوا غنش تورا يفض بيان هسا كيساولا غير سيتي إلي طري بيان يشبح بيان تكفري ناس Bah ça va, bah ça va. En tout cas, ça va, c'est donc slam. يولي دي تيكين دي الويتاغير et puis Inch'Allah ça va repartir dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la culture, le sport, le spectacle, tu vois aussi, je voudrais rendre hommage à Rassi Afar Beymout Daguer. C'est un peu triste, il aurait mérité un grand hommage, mais Viranou Daguer, il est de l'Ahdar, il y a un hommage aussi. ابسوليومون وي Ouais, بصح donc voilà, c'est Inch'Allah, nous droit de geste aussi à Noël pour la Hawaï Nizik, Inch'Allah. ان شاء الله تنميرتك يا اكسل ميرسي Bon, بوكو من bonne santé, الصوله bah, salam salam, et puis bonne continuation à ta moine. تنميرتك ميرسي يا اكسل او Merci, بليزير صح merci. ميرسي À la khair. Au revoir. سلامة